ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe ni kuwa 26 Gicurasi 2021 reka mbifurize kugira umunsi mwiza muhaye muronke hari nako mbifuriza kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo kuri subscribe ndetse nakande kunzogera kugira ngo ubu mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe tumaze kuyategura ndetse no kujya tsunga tujye kwerekeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ngo humvikanye urusaku rw'amasasu nkuko amakuru dukesha kinyamakuru bwiza.com akomeza kugenda abi itangaza umwe mu baturage bo mu mujyi wa Rubavu avuga ko ubwo byamenyekanaga ko Nyiragongo yatangiye kuruka abantu bamwe rero igoma bakaba bari batangiye guhunga bumvise amasasu menshi ku buryo ngo nayo rero yatumye bamwe mu baturage bakukwa umutima kurushaho nkuko aya makuru atugeraho abitangaza uyu muturage kuri ubu ngubu uri kuva mu mujyi wa Gisenyi kubwo gutinya umutingito yabwiye ikinyamakuru bwiza.com dukesha aya makuru ko kuwa gatandatu hakurya rero muri Kongo Kinshasa ngo bumvise amasasu menshi gusa ngo ntibizwi icyari kibaye uyu mubyeyi kandi w'abana bagera kuri babiri ubwo ikinyamakuru bwiza.com cyamusangaga mu karere ka Musanze mu kagari ka Kigombe umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze yagize ati humvikanye amasasu menshi Gisenyi nabyo rero biri mu byarushijeho kudukura umutima kurushaho ubonye abantu igihiriri bahunga ukumva n'amasasu birumvikana ko rero wumva ko hari ikidasanzwe cyabaye umubyeyi kandi avuga ko akeka ko bishoboka ko ari abapolisi bari bahanganye rero n'amabandi yashakaga gusahura mu nduru cyangwa se gusa ngo bishoboke ko hari ugukumira imfungwa ngo zidatoroka yagize ati rero amasasu menshi cyane twaketse ko rero ari abajura gusa rero hari n'imfungwa ngo zagerageje gutoroka gereza birashoboka ko rero barimo kubakumira umwe rero mu banyamakuru bari mu karere ka Rubavu yavuze ko 90% ahamya ko rero ari abatorokaga gereza ya Munzenze baraswagaho n'inzego z'umutekano umuturage kandi avuga ko ubuyobozi bwaje kubahumuriza gusa rero nta muntu wabasobanuriye ibyayo masasu yumvikanye hakurya muri Kongo ubuyobozi rero haba Igisenyi ndetse na Goma bukomeza n'ubundi gusaba abaturage kwirinda amakuru y'ibihuha no kuba maso rero muri ibi bihe by'imitingito imaze kwangiza ibitari bake hariya mu karere ka Rubavu uyu muturage rero wavuganye n'ikinyamakuru bwiza.com avuga ko rero ashobora gusubirira Rubavu ariko abana be atari bo basubize kuko uyu muturage yabi itangaje nyuma rero yo kumva urusaku rw'amasasu hakurya ubwo ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga ndetse ikindi kandi bikaba bishoboka ko ari zimwe mu mfungwa bari barimo barakumira zishaka gutoroka gereza reka twumva andi makuru agezweho tuje mu Rwanda nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryahitanye abantu barenga 30 ubu abatuye mu mujyi wa Goma n'uduce tuwegereye bibasiwe n'imitingito ya hato na hato iyo mitingito nayo imaze guhitana abantu ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage Minisitiri w'umutekano mu ntara ya Kivu ya Ruguru Jean Bosco Sebishimbo yarayabwijwe rya Amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baramire ubuzima bw'abaturage aha yari kuri mikoro mugenzi wacu Edi Rwema turafite amakuba kuba kiriya kirunga cya Nyiragongo cyarotse uyu munsi byo gukomeza kuruka bikaba byarahagaze cyaba ikibazo kuko byinshi birimo byangirika cyane cyane inyubako iri kwangirika imihanda iri gusaduka mbese muri make mu makuba atoroshe tukaba dukomeje gukurikirana ese bizahagarara byari ariko imitingito ni myinshi idakika turi gukurikirana nk'imitingito irenze ibiri ntabwo byoroshye hanyuma se nkawe minisitiri muri guverinoma muri iki gihe nk'uko ubivuze ako karere kanyu kugarijwe n'amakuba niki murimo gukora kugira ngo murengere ubuzima bw'abaturage batuye muri uwo mujyi wanyu ndetse n'ibikorwa byabo cyangwa se n'imitungo yabo murakoze cyane hari ibintu biba birenze imbaraga z'umwana w'umuntu icyangombwa ni uko guverinoma y'i Kinshasa yohereje mbese agatsinda gakomeye kagizwe n'abaminisitiri benshi ako gatsinda kavuye i Kinshasa kaje kwiyunga na guverinoma yo muri Nord Kivu n'ubuyobozi bwa Nord Kivu mbese ibintu birimo bikorwa kuja kureba ni siteki cyangwa se ahantu hagomba gucuruzwa bariya abantu batwikiwe ikirunga cyane cyane bariya bavuye muri Nyiragongo kureba abagiye Rwanda babona ibyo kurya bate cyangwa se bakwitabwaho bate bagakorana
na guverinoma y'u Rwanda yamanjije kubakira ikabaha ihumure bya mbere. uyu munsi hakaba hatangiye ibyo gufungura imihanda yari yaracitsemo, umuhanda uja Goma Rucuru, kugira ngo umujyi wa Goma ukomeze kubona ibyo kurya. Byinshi birimo bikorwa kureba uko umuriro wakongera kugaruka cyangwa se amashanyarazi yagaruka mu mujyi wa Goma, n'amazi meza yari yacitse. Hari abaturage benshi badafite amazi meza. Hanyuma nyakubahwa Minisitiri, amakuru atugeraho ni uko abantu barenga 30 bamaze guhitanwa n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, ariko hari amakuru atugeraho avuga ko hari abandi bantu bashobora kuba bapfuye bazira umutingito wabaye uyu munsi. Ayo makuru mwebwe murayafite? Nibyo, hari nka quartier Katindo hafi y'Universite nkuru ya Goma, hari inzu nini yaje guhirima ndetse abantu benshi bakaba bakomeretse, hakabamo n'abatakaje ubuzima bwabo, hakabaho n'abandi. Urumva ko umuhanda wa Goma Rucuru wari ufunzwe, bagerageje kugira ngo bambukanye ari amabuye ikirunga cyashize mu muhanda, nabo babasha gupfiramo. Muri make ni ngaya makuba mbese turimo tugenda dukomeza gukurikira. Inzu nyinshi ziri kwangirika, ni ukuvuga ko uko imitingito irakomeza niko abantu benshi bashobora gutakaza ubuzima, usibye yuko inzego zishinzwe gukurikirana iby'ikirunga zikomeje kuduhamagarira kugira ngo abaturage bave mu mazu yakomeye ashobora kuduka. Muri make mbese ni ukugenda twigisha abaturage kugira ngo turusheho kuramira ubuzima bwabo, ibyangiritse bireke gutwara abantu benshi. Mbere y'uko iki kirunga kiruka, hari amakuru mwari mwarabwiwe ko gishobora kuruka? Amakuru yari ahari, usibye ko aterekanaga yuko mbese gishobora kuruka mu minsi ikozwe. Urabizi ahubwo n'abakurikirana ariko ntibamenye ngo ni itariki runaka ikirunga gishobora kuruka. Muri make ibyo bikaba byaratumye bitungura abaturage, kubera ko ako gatsinda gashinzwe gukurikirana ikirunga gasa n'akakomeje kubwihererana, mbese amakuru yatembera maze biza gutuma abaturage benshi bahagirira ikibazo gikomeye. Minisitiri Jean Bosco Sebishimbo, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu mujyi wa Goma n'uturere twegereye uwo mujyi. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Leta y'u Burundi irahakana ibivugwa na leta y'u Rwanda ko abarwanyi b'umutwe wa FLN bateye u Rwanda ku cyumweru nijoro baturutse ku butaka bw'u Burundi. Diane Nininahazwe arakomeza iyi nkuru. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru vya gisirikare vy'u Burundi, Colonel Floribert Biyereke avugira urwo rwego rwo kwivuna abansi yagize ati: uru rwego rurabeshuje icese amakuru avuga ko ku butaka bw'u Burundi hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi zifise umugambi mubi ku gihugu cy'u Rwanda. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rubeshuje kandi ko hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi wavuye mu Burundi uja gutera u Rwanda. Muri iryo tangazo, ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi ntivyigeze bivuga izina ryabo bwita abagizi ba nabi bashakira n'ab'u Rwanda bakanagirizwa kuba ku butaka bwabwo. U Rwanda yamara rwo rwemeza ko ari abarwanyi ba FLN. Ejo kuwa mbere igisirikare cy'u Rwanda aha tuributsa ko cemeje ko cishe babiri bari muri uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa Kigali, abandi ico gisirikare kivuga ko bace bahungira mu gihugu cy'u Burundi aho bari bateye bava. Ijwi rya Amerika ryagerageje guhamagara katari gake Colonel Floribert Biyereke yashize umukono ku itangazo ribeshuza ibivugwa n'u Rwanda, ariko ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa. Iyo tuza kumutora hambavu ivyo vyagirije vy'u Rwanda, twari kumubaza n'icu Burundi buvuga ku myambaro ya gisirikare c'u Burundi yerekanywe mu bikoresho vyafatanywe abateye u Rwanda.
kuva umurwi wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda utangura kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda mu 2018 ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje kumvikana bwagiriza Uburundi ko ari bwo bufata mu mugongo uyo murwi. Ni mu gihe Uburundi nabwo akatari gake bwagirije u Rwanda guha indaro no gufasha umurwi wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Izo mpande zibiri ahariko zamirira kure ivyo zagirizanya. Mu gusozera itangazo rihakana ko abateye u Rwanda kwa Mungu w'indwi heze buca ari kuwa mbere baje bava mu Burundi, urwego rwo kwivuna abansi rw'ico gihugu rwagize ruti ingabo z'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ziri ku rubibe Uburundi rusangiye n'u Rwanda zama ziriko zirakizura kugira ngo zicungere umutekano w'urwo rubibe. Urakoze Diane Ninahazwe. Twibutse ko umuvugizi w'umutwe wa FLN kuri uyu wa kabiri yatangarije ijwi rya Amerika ko bagabye ibitero ku Rwanda nk'uko uruvuga kandi ko bafite ibirindiro byabo ku butaka bw'u Rwanda.